Keep it up my brother, tukuri inyuma. Jewe ndi mu bantu bemera kutazi kuririmba ahubwo uzi kuririmba cyane. Asante sana. May God bless you man. May God bless you. Wenda igihe kizagira n'abandi babyumve kandi abazabyumva Imana izabo umugisha bazadushyigikire igihe nikigera bakabyumva bazadushyigikire. Harmonize baramubwira ati wa musazi we babarura uje guhinga itabi ntabwo kuririmba wabishobora. Umumurize basingwino umumurize oh yeah umutima urarize basingwino umoreze oh yeah ninakubona baby zavinginzapfa usibye nizuba nimvura nizangwa I wanna hold you right away echo change agara I wanna hold you right away omeza marara iyo nibutse ko ari njyewe wagutsindiye binera gushima Imana iyo nibutse ko ari njyewe wakwegukanye rurema yamaye original copy you wanna say original copy nawe original you wanna ari nkeneye njyane bazi ibibazo haburi ibisubizo iyo twicaranye mine ese nigute narindiho utaraza mu mibereho yanjye ngwigira icyanga nakunze uburyo bindimo ari nabyo bikurimo twahura tukabihuza muri twadusirino twitana nahisemo kuzajya mwita umuvinyo wanjye kuko uransindisha urankunda nkabisinda urangomesha kandi no offense ndabi rurema yamaye original copy you wanna sa original copy nawe original you wanna rinyeneye rurema yamaye original copy you wanna sa original copy original copy original copy original you wanna rinyeneye rurema yamaye original copy you wanna sabi original copy nawe you wanna rinyeneye copy na Bobo Pro in the mix yo Santana sauce Santana ni wakoze ndirimbo mu buryo bw'amajwi hanyuma video ikorwa na God hanyuma mastering yayo mixing and mastering yakozwe na Bob Pro umuntu warusabye original copy nanjye Sam nanjye ndagukunda yago amakuru ni meza Anje Dollar Joe oh my god Chance how are you ndanyuzwe kabisa Prince Looks thank you so much asante sana Asia Mutoni how are you hello barindire hello okay murashaka hello original cyangwa murashaka hello remix blessed D how are you Mr. Joe House of Decoration wagwan Mbabazi Regine hello papa hey mama Veni Ive wagwan Trend New TV wagwan Bruno K featuring Yago Tukube Magician indirimbo yanjye na Bruno K Big Man wagwan Nicky Wave umva ibintu nje kubabwira ariko ndaza gutangira nshima I love you brother I love you too man shiraho ero tuvibinge Kobe ariko nababajije ero remix cyangwa ero OG mwibuke ko ero ifite OG version ikagira na remix version Lonely Winner how are you Baben how are you Didier how are you Trend Yago I am biggest fan wazatubabariye washaka badusura nka 1 week Zawadi thank you for the gift Nyagatare hejuru Zawadi one more time oh my goodness akuye umuntu twa Zawadi twungutse umuntu mushya nyamara ariko kuki ntababonye mwandikamo ngo Zawadi hano mwandikemo Zawadi mwabonye Samu nawe yazamutse my nka data man ishimwe ndagukunda nanjye my brother can we do it again shall we do it again yeah shall we do it again shall we do it again yeah
fine girl, I miss your body, oh yeah. Bring it to your body, boy, yeah. Shake your body non-stop. Oh my girl, na 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 na. I wanna stick on you, my lady, girl. Oh my babe, we don't wanna waste your time, girl. Girl, I miss your loving so. Shall we do it again? Aya. Edges a body on me. Yeah, yeah, yeah. Edges a body on me. I wanna do that thing, I wanna slap that thing every day. We gonna do that thing, you gonna miss every day, every day. Onda bisa muma sogabat, muma sogaba. Onda bisa muma sogabat, yeah. Oyagara nkore chinze, I wanna stick on you, my lady, girl. Oh my babe, me don't wanna waste your time, girl. Get I miss your love so. Shall we do it again? Yeah, 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 yeah. Shall we do it again? Shall we do it again? Yeah, 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 yeah. Shall we do it again? Mwana, wandika nti labisa tubalabise. Wandika nti labisa tubakume. Labisa tukume. Labisa tukume, kwini. Labisa zawadi, labisa. Muje mubalabise tubakume. I wanna do that thing, I wanna slap that thing every day. Me gonna do that thing, you gonna miss every day, every day. Onda bisa muma sogabat, muma sogabat. Onda bisa muma sogabat, muma sogabat, yeah. Oyagara nkore chinze, I wanna stick on you, my lady, girl. You're my babe, me don't wanna waste your time, girl. Get I miss your love so. Shall we do it again? Umuna yibukije ino ndirimbo one yitwa Shall We Do It Again, iri kuri albumu. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo nanditse mu gihe gito, mu ndirimbo zanjye nakoze kuri second album nanditse mu gihe gito, kuko nayanditse mu gihe gito nk'iminota nka 30 birarangiye. Nandikaga ibintu bindimo, it was my true story. Dukunda soka, mbonye ndi muntu ukunda soka, ariko buri muntu ambwira indirimbo yakunze, man. Buri muntu ambwira indirimbo yakunze kuri album yanjye ya kabiri, Yago Life 2. Ni album nitiriye umwana wanjye, my first born, my son. Na album yitwa Yago Life 2, irimo iruzuza ibihumbi 100 kuri Audio Mac ku bantu bayumvise, kuri Spotify irimo irinja mu bihumbi 70. Mugende mukomeze muyirebe, man. Mugende mukomeze muyumve, muyirebe, muyishyigikire, muyisharinge. Yitwa Yago Life 2, ahantu hose irahari, kuri Audio Mac, kuri Boomplay, kuri ahantu hose irahari kabisa. So hari umuntu wasabye Elo Remix, ubwo nimba kubita Elo Remix rero ndahita mbakubita iyi nakoranye ndabakubita verse ya Aim. Elo Remix iravuga ngo, hello baby, tell me something, are you okay? Well, it's a Sunday, later tugende tusabe. Drop your pin, I wanna pick you up. Ibeberera. Tell your bestie Tina to hold on. Ibeberera. Si, sing it to my melody. Dance it to my melody. Hello baby, tell me something, are you okay? Well, it's a Sunday, later together to say.
Drop your pin, I wanna pick you up. Ibeberera. Tell your bestie Tina to hold on. Ibeberera. Si. Sing it to my melody. Dance it to my melody. Hello. Dance it to my hello. Hello, baby. Tell me something, are you okay? Well, it's a Sunday. Later together to Sunday. Drop your pin, I wanna pick you up, baby. Tell your bestie Tina to hold on, baby. Si. Sing it to my melody. Dance it to my melody. Hello, Krista Amata, how you doing? How you doing, Krista Amata? I see you, Sam. I see you one more time. Wanayemo vis-a-vis Sam ariko yago sagatekerezo keza kuzana Bruno ke hanora. Joshua, how are you, my brother? What's poppin'? Calvin's wagwan muzemera rya ariko yagarenze Zawadi, thank you for the gifting. Nge nakunze Ocean Noma mu maviyo nibindi. Asia Mutoni, ariko banzubwire niba ari Asia Mutoni nzi one of the best actress in Rwanda. Umbwire niba ari Asia Mutoni nzi izi ndirimbo zanjye wakunze, umbwire niba ari ni wowe uzumva Asia Mutoni nzi niwe. Zawadi, komeza unyihera ama ice cream. I am your chocolate boy. Midday apande fire. Joshua. Hanyuma Joshua, nawe ni wowe nzi umunyamakuru? Yago bimeze bite? Ni njyewe bro. Asia, unsurize umutware, unsurize umugabo wawe, unsurize umuryango. May God bless you. Kandi Imana ikomeze kukugirira neza. Uyu muntu witwa Asia ari mu bantu bafite ikintu bakoze kuri sinema nyarwanda mu buryo bukomeye mu buryo hari yafashije n'abantu benshi. Uyu mama yafashije abantu benshi. Asia ni umuntu mwiza cyane, ni nayo mpamvu Imana yamuhembye kwigira muri Amerika. Ntabwo ari abantu bose bapfa kujya muri Amerika, hari nabo byanga amadosiye akanga, bikanga neza, bikanga waragerageje, bikanga bro. Bikanga na mupeti muzi vuga ati bavuga ngo wakilasa cyeleka baguha imbuna nibwo wabimenya wakilasa. Asia Mutoni, big up on yourself. Zawadi, asante sana. Imana irahemba. 20k wagwan man, Imana irahemba. So bimwe mu bintu Imana ihemba, Imana ishaka kuguhemba kugukura muri societe wari urimo ikakujyana mu yindi societe kandi ukabakomeza ukabaho. Rero umwe mu bantu bahembwa icyo kintu Asia arimo. Mukomeze mutapinge screen. Calvin zaduhaye indabyo n'abandi mwese mukomeze mutwihere, turamuze. Asia afite akabari Gikondo n'umuhigi. Asia turagukunda. Andika hano ngo Asia. Ihemba neza ntiyambura cyane. Imana ihemba neza cyane. Yago ndi umwe mu bantu banyura ku mbuga zose kumuraperi Rishari we. Ahubwo kimwe no mu bintu nje kuvuga se ko nicyo kintu urimo kumbwira kirimo mwana. Can I come and meet you again 20k no wahala man, no wahala. Big energy Asia big energy pandem fire. Asia pandem fire. Let's go Mieke wagwan. Godfather ari kugushaka. Godfather arabizi ko tumutsinda, ubwo naza turamutsinda. Reka ngiye maze nitamukiriza amatangazo y'ibyanzanye ubundi mbone kwinjira muri izo game. Hari n'abantu bajya badusaba indirimbo by the way, ariko mbere yuko tubaririmbira kamanze mbabwire Zawadi arongera dutema ama gift wallahi. Asia naze live. Asia ube hafi ndakuzamura mu kanya maze Godfather nagaruke tumukosore. Godfather noneho twabonye abantu bitwa ba Zawadi, ariko ama gift Zawadi arimo gutanga murimo murabona cyane, ntabwo murimo kuyabona man.
nawe Imana izaguhemba birenze yago kuko urabikwiye. Asante sana, uwo mugisha ndawakiriye. Yatangiye kumpemba cyane Asia. Merci beaucoup, Imana yatangiye kumpemba kandi irimo irampemba ibintu by'umumaro gusa. Zawadi, thank you. Eric Parkson, yago ko kunda wampaye 20k komburaye man. Ubuse nagwa 20k gute? Nahinduye amasimu card, mba mfite amasimu card ya Uganda. Karani chance waduhaye maso by element. Ariko Imana ikugirire neza, wowe ushonje, wowe usabye hano, Imana ikugirire neza, Imana ikoresha undi muntu, Imana ikugirire neza kabisa. Waduhaye maso ya element. Ariko se maso ya element, by the way, ndagukunda maboy Pamela, nayo ndagukunda Nicky Wave. Waduhaye maso by element. Iyi ndimbo kabisa, mugende mu sharing. Ibyana biri hano none mugende muyikorera ama challenge mu sharing. Oh my goodness, ngewe iyo numvise indirimbo nziza ikintu mba numva nakora nuko kuyipromotinga byonyine. Wanamo vis-a-vis. Okay, ngiye gukubita umuntu wasabye soka n'izindi turaziririmba, nyuma ngiye gukubita vis-a-vis, mbakubite n'amaso ya element, hanyuma tugende n'ibyo nshaka naje kubabwira, hanyuma ibindi turabikora nyuma. Nina kubona be vis-a-vis ngenzapfa, usibye n'izuba n'imvura n'izagwa. I wanna hold you right away. Echo change agara, I wanna hold you right away. Oh mezamarara, storm is over now. I need you by my side. You give me overdose, almighty Jaya. He's on our side. Storm is over now. I need you by my side. Almighty Jaya, He is on my side. It's like a movie. Every time I see you, I do get goosebumps. Murika, everywhere you go, I see the big men down. Are you the one in my hometown? I just if I could hold you now. Oh na. Umumurize, basingwino umumurize, oh yeah. Umutima urarize, basingwino umureze, oh yeah. Nina kubona be vis-a-vis ngenzapfa, usibye n'izuba n'imvura n'izagwa. I wanna hold you right away. Echo change agara, I wanna hold you right away. Oh mezamarara. Umuntu wari wadusabye vis-a-vis, nizere ko anyuzwe. Joshua kuba hanyuma maso ya element arigiri muyeki. None se Godfather karimo ku yago na Godfather bigenze bite bakoranyemo. guko umva ibintu bagomba kubyagize ubonye bemeze kurya just come nani reach out to me. Nta gitima kibi. Keep up my brother, tukuri inyuma. Ngewe ndi mu bantu bemera kutazi kuririmba ahubwo uzikuririmba cyane. Asante sana, may God bless you man, may God bless you. Wenda igihe kizagera n'abandi babyumve, kandi abazabyumva Imana izabo umugisha, bazadushyigikire. Igihe nikigera bakabyumva bazadushyigikire. Harmonize baramubwiye ati wa musazi we babara uje guhinga itabi ntabwo kuririmba wabishobora. Asante sana suwejo bye. Asante sana my brother, asante sana. Reka nkomeze ngiye nanga amatangazo. Abantu mwese muri kumwe nanjye hano, mwana mbagala nyo ndabakunda sana. Oro rugana naye kambi ogere mu Rwanda ndabakunda cyane. I mean it, I love you guys. Ndabakunda sana. Mwama ikaza hano kuri TikTok ndabishima sana. So mbere yuko rero bro riya mujinga aratwibye, oya katureke kwitwaza kwa twibye, ubwo twatsinzwe next time nitumutsinda ariko tuzabiserebura nta kibazo. Erega kuba twakina uyu munsi ngatsindeje agatsinda gutyo it's okay man, it's okay. Ngewe mba nifuza ku bintu biye dusharing, let's byo mureka dusharing imibereho. So ikintu rero cyekinzanye nahinza ngo ni ibintu bibiri by'ingenzi. Icyambere, reka ntangire shimira abantu mwese mwabanye nanjye hano mwanatanze ama gift yanyu, ariko munyemerere mpere ku bantu batanze ama gift ku munsi w'ejo ya game twatsinze Godfather.
harimo umuntu witwa Zara Imana ikumpera umugisha. Zara Imana iguha umugisha, sinkuzi umuntu witwa Zara ntago muzi ariko Imana imumugisha. Umuntu witwa Bobs n'abandi mwese ku munsi w'ejo abitwa ba ndabibuka bose se, abantu mwese mwatanze amagift ku munsi w'ejo, Imana ibampera umugisha. Badi nkubira esimu nkurabure Dumba yago ku mihanda ya Kicukiro centre mwarabuze kabisa, tuzagaruka. Dumba nkukubire esimu ndabure iki nawe ako Dumba ariko Dumba kuki yo turi kuri live unkunda, Dumba kuki yo tuvuye kuri live utankunda man, kuki yo turi kuri live unkunda, kuki wumva wanandabura ariko iyo tuvuye kuri live kubera cyo utakomeza kunkunda my guy, why Kundwa Diane, thank you so much, may God bless you. GD ndababona, Imana bampera umugisha abantu mwese muri hano. So kina na Dumba Dumba we kumutsinda byo twamutsinda sha. Dumba sinzi ko yadushobora we Dumba. Dumba afite 854 Dumba go blood zebanche base munendi mu Rwanda. Oina ufite 854 kuri TikTok man. Wali oberawa, where do you live? Dero rumogi rumogi rukuvugisha. Where do you live? Nje ngurumogi ruseye mani rumunyaru rwo muri Canada bro. Rumogi nyamara si mujye murureka si rwiza jewe hano turungwa nk'umuti. Okay. Na prescription za doctors baziriho. None se yigeze Kigali imitina uyuhagaritse? Kigali ntabwo tujyayo tujye kunywera urumogi. Kigali tunywa inzoga. Kigali tunywera inzoga. Dumba iyo ugiye Kigali imiti uyivuyeho gato? Mva ku miti nkagenda ngatangira kwinywera ibintu by'ibiyoga biraho ngaho kwaje. Okay. None simeze Dumba naye ndimo kukubaza ngo kubera iki iyo turi live kuri live unkunda man ariko iyo tuvuye live kututankunda Dumba biba byagenze gute? Ubundi iyo turi kuri live tuba tuvuga ikinyarwanda. Iyo turi mu gikari tuvuga ikigande. Nawe yavako mungeriyo. Urumva nicyo kibazo kiba kiri. Ariko abantu hano basabye game yanjye nayo ngo barashaka gutsinda babige naje hano. Zedi mubi nyo blood tonsobora. Sure. Naye okimanyi. Reason kwa impamvu nakubwiraga ngo tuganire kuri TikTok tutarakina nashaka kugira ngo nkurabure neza gahunda ukuntu ziba ziyagaze. Wari ikintu cyo tamanyi blood. Soko ndire mu nawe ngamba biri biti. Ati bino zino bolo zino siyagara byogirira wano. Lwaki tulabule nawe. Tulabule tumanye. Come on. Orabe no TikTok. Kuri nyalyolina. Blood muri mu amajja va ku YouTube. Muri mu amajja ora eri game je buzanye ne Godfather. Wali agiye mu $1, wali agiye mu $3 nga bisatu. Ate withdrawing irawo no genderawo mu kabari no nywerawo. N'undi muntu wa kabiri utumeneye ibanga ko TikTok hashya hari ibiceri muganga. Kati sagara kubyogera sagara njagara ku WhatsApp oje nkurage munaka nizange nkurage ku screenshot ngiri je mu withdrawing sente zenyine nene atembe nene nganzi je wano sawa M2 big energy kati uraba bwembanze nawe nga buli lunaku tujja wano netwe kubira we sawa 2 buli lunaku tuba tukola $10 netwegendera. Ngampulira big energy nawe. Anti kati gwe nanti obere oba tuyagala kumanya yagala gamba base Dumba uli muganda wange mpo simanya nga tuli ku live kati awo sikugambye. Usajja gwe nawe toyina magezi. Toyina magezi. Wano bali mukusaba twogera olunyarwanda nawe ebintu byo Luganda abanyarwanda tuba twararusherega mani twebwe ntago tuba hano hamwe. Wagambye mu inbox twogera Luganda naye kati oli mu luleta ku live. Ati
urabona abanyarwanda mvuze ibintu nari n'ubundi avuga mu kinyarwanda next time bahita baza bakavuga ati ngo reka abakristo baba bari baratugambanira ngo twabamenye nifo kumbaza nkavuga nk'ikigande nibarabukwe narayiza nkongera nkivugira ikinyarwanda abanyarwanda n'abandi nabo baza abantu be niba bari tayari ndabona abanje bavuga ngo dukiremo game turebe barashaka gukinana nanjye barashaka gukereka amazima nagwa soko rinde kwacu chukuru soko rinde ko bamushaka gukina nanjye ba big energy musatsi wameze musatsi nagura amera neza none se ari umuntu uvuze ngo saga baguno bila studio wange mu ari umuntu uvuze ngo ibyo navuze mu bwiru babyumvise ula studio wange mu nyumba ya man big energy awe ndo mike watula wapfubyemo umusani dumba warubizi wapfubyemo umusani umva abantu banje ariko ngo bariteguye ohereza papa ndababona ba adi ndimo ndababona ngomba kubanza kuva hano nkongera ngafungura live yanjye narayiza ngahita nkwinvitinga tugakina. Okay, let's go. Banzu have nanjye ndaba ntanga amatangazo ubwo ndakubona ndimo gushimira abantu batanze amagift ku munsi w'ejo umunsi twatsindaga inezwaga yago uzadusura ryari entebe nzaza mutapinge screen ndabona turi mu 200. May God bless you. You know why? He gonna earn more than you do. Smith Chiza Tina, how are you? Tumusime, how are you? Umva rero ikintu narinje kubabwira agiye guhamagara abakire. Ndashaka kubwira ngo abagabo babaye abagome. Ndashaka kukubwira ko aba bagabo babaye abagome. Babaye abagome gute Diane mbwira. Waza Canada nzaza mwaduhaye ku gafaranga. I&A, how are you? I love you so much, brother. I love you too, Jackie. I love you too. Eve Wagwan. So ikintu rero narinje kubabwira kindi. I'm Jaja, the founder. How are you? Sinzi uyu muntu niba ari Jaja nzi nyiri inzora. Dore ubu ngubu mukubite. Dumba. Yo. Ukina game zinga eshatu. Eshatu zahe. Reba ikigihe bigifiritire Dumba hisazamo. Reba sajyamwe. Ngandabo cyuse. Nze mfana na bulungi Brad. Cyengambo fana na bulungi naye eyo sifirita. Ntabwo mbizi njyaho nkajyaho nkandaye mabiraje tu. Umuntu uri mu buriri bw'umweru ibibambazi by'umweru. Sindi kariko situgukube nawe vamwe ebyo. Uragira ngo biba biza kugenda gute nubundi